жетті. Дағы да болсын көрермандар. Балуанды қолдауға даярсыздар ма? Еще есть силы, Бишкек! Отлично! На очереди главное событие сегодняшнего вечера. Матч-реванш. Греко-римская борьба. Противостояние этих мужчин. Счет 2-2. И сейчас мы узнаем, кто же из них сильнее. Вы еще с нами? Урматтуу көрермандар жана кыргыз эли Бишкек шаары жаштык арена. Барыңыздар, биздин ардактуу коноктор, барыңыздар даяр болсоңуздар, анда убакыттан отурбай баштаганга дайынбыз. Сиздер колшап колдоп тосуп алыңыздар. Эми келиңби чакырылат. Олимпиада оюндарының 2020 күмүш медалын ээси. 2024 Олимпиада ойынlarının қолу медалын ээси. Dünyanın 2 жолғы чемпионы жана Азияның bir нече жолғы чемпиону. Ақжол Махмудов! Представляющего Болгарию, он двукратный обладатель бронзовых наград чемпионата мира. Ой, Мнацаканя! Олимпиада дәрежелері Алыс Ахметов Қуат. Ордыны Хамитов Мұхаммедели. Сұлтан Пернес.
Üçüncü tura. İkinci Biyurman. İkinci periyodda Campur Yarmanlar. Koldu olalı. Süründüm. Dürkürügen oldu olur bultursun.
kaldı. 5-5'te kaldı. 5-5'te kaldı. Eyvallah. Ha 5-1 iken. 5-1 mi ki? Ha. Öyle mi? Yine de çocuklar da kalite falan da çocuklar ama. Ama bana öyle geçiyor ya. Ama çok güzel bakar atmaya buldum ya. Ben de oradan görmüyorum. Ha, iyi ki o futbolcu. Evet, ya, 8'de kaldı.